Kardom nili Samson teron lapen non nili ladap akai Jeevan Ingti alangli Kingswood Music Studio long na hongrisi nili tama channel pen 26 Life part 458 mate labang so chiu chipura long nili alangli dung na pati bok lo lapen non alangli pen arsikrung alam lapen hit kiteng alatu junong si alangli texture ko pen si dak na hongri lo asa alangli pen etitini alam chiu chipura pan sinili alangli lo hongri lo asi pransi nili tu macam kali pen alangli pan kardong pijelo alangli ke pateng men ke bang kono pot asi non dam putih lo nan akai Jeevan Ingti alangli pransi music tu alam he itit ke theng ke rot alam he dam dia pransi alangli bele lamar jupana alangli kaya lamu mate alangli biografi apa lasi konatsi alangli amang ke thekma lapen ke charli konat ma lapen college level lapen la sopi tangde la alangli music kana tu konat si ke charli damma ma konatsi kolo adim si amen ka che thap damma alangli pene non lam thia jupana non alangli pansini ya por bilo Kitchen schooling lapen salpi salpura Nili po ke don abelo same alang limen ke Jeevan Ingti abenel payment ke Emily Hansipi nili ke alang tum asomar bangkep tu bangkep bang ke nili number 3 number 6 cap abang si nili school bilun cheng ke Mount Calvary English School adapen ningkan hini bab Charlie Mansi api LKG pen bangkep nili Union Christian English School darong tiang abang si Charlie tu no dapen patang si metric angdeng tajeklum no metric tangdet pen api ke nili Patkai Christian College Nagaland along si Charlie tu no dan dak Charlie un husi nili music stame a subject in no dan no so ke higher secondary tangdet pen graduation of bangkep ko dak Diphu Government College Assam University under graduation batang so p music abang ke muan si ta kero pilo ala si alangli Charlie aku thak lapen sapi sarbura tum aku thak kami alangli thang komlo masih alangli pan ni jurus le tholo lapen non bang ke labangso music along mate labangso kitip ke theng ke rot kardeng along kupusi nangli ongdung karbi dum ta thego tema kita nangli ason son lason akang tu yang deng kili dun mangi sini ngalong lam nasi kupuson si nangli labangso ang deng long cepi undun lo music na thoban nili bihek ben same interest do music labu Charlie bon lo kit rot cheng bangke nili non alang le chboy tang lo tema same bharat ko alang le sinil pan la guitar kerot cheng nang than chord ke ADE la son thoben AD la son thoben se penanga na lung ge roti lo so pi la pu Charlie are ke chok che ko se ko ita ko igatling Stephen Suninti alang samya penanga na chord nang ratu no so pi nil interest ang thelong se Milton terang puto alang sine pan music notation reading bang than so pi alang sine panang encourage lo madapen nangan susah kang tu yang deng lang te non ke Charlie tamji pan ke nang lipat kai college no Charlie no kata music tu masih nak si admission jan so pi lapusi exam happy bom lo lapen ada la first year class 11 atum pan ke patkai guitar ensemble bodo badu mangela first year to mangye ponpe sta nelilong pene project talent ng teklong tahe bone ala sar bang neli hostel longan bang si ensemble lo along nang join minute na nang ya so pi ako choral lun ata choir kan hala bang yang deng tu muchar bang lo choral basiku so da audition of bang neli misun da thelo pulon neli bang capture bang joy Maksudnya audition ni bang kurun dia dah masih lah so sini di bang nama masar kan request tu masih nang audition nang nelo direct nang join itu you're so talented
ada American video Margaret Shisha nanalang ni Perteven Joya to ada principal piso mat alang ni seminal pananing na tao the theory la practical na ta sarap dun bom tanong tanong laban lepan bright students in ko si halasot ke klasang bong medali inut lobon na ba tumang bong la high secondary level ke first ko nila gitar ensemble ke kelong akhirnya pilo lah sinon adun sudah putih na labang ke non Karbi Anglong pen angtan Karbi Anglong pen ban Northeast pen angtan lapuson kitip kiteng dun doloma lapen ason lapuson kecepati dun along lapuson kilong dun isi jadi nong kita mi long pon bo kalau tang isi rat pan pacini dia sonte rat tum cini dak ini dulu 2010 aninkan first Samsung Singing Tea Excellence Award pula Karbi Youth Festival of Utrapaman 2010 aninkan laso nilipan stame la organizing committee atum nang waikon sinilipan la awards stame na kipon lo la hello pine bangke 2010 ini kan 36 apong gitu Oke, wayar 36 apong ke baman dan ada rota na sampai itu Karbi itu malah ke musikan cini dan masih recognitions bangga komai dan kacihung bangga komsom sini lihat kolong dan dihekoi ini Nagaland na pasti represent dun international level along sa menin Karbi Anglong ke abidan masih Nagaland along the Nagaland Classical Guitar Society gitu. Kalau datang ni secretary mandum lah. So pi datang ni dum represent si Calcutta International Classical Guitar Competitions and Festival gitu. Dah percaya dang dum la guitar kerot teknai tu mampu dan compete po ba guitar instruments high seme one po dak se display po koson ador kan koson ko pia guitar skeme la hai chi discuss koson festival workshop try itu la si la pen Shillong along Northeast India ke penang habar ke ne la tu perform na Nagaland along same ne la tour kuri solo same kuri la pen ensemble along group along same ne la tour kuri Ite nono bangke Karbi Anglong kan antan dalam lo plat dalam lo nanti kata Karbi Youth Festival along kami isi awards kami nanti panang pilo ini harong alam lo ke nasi non rata pan nangli kacinia teng pe music buat hormu nangli kacini nangli aja kopi kamat hadam pensi pada munir tu ma apan joy kiben ipacini tekji so music bu a meaning are low alam the putak nang thang tekji ma music punele kachini da mateng ke isi ining kan samdo kerot betedi asi ladake nang le dum ematham feelings setame express ilong kamatha dam ninga lo kamatha dam alam asi ladak masong sipulo music is someone's joy. Music is someone's comfort. Music is someone's excitement. And music is someone's expression. Music is someone's connection. Itu cicing ni apa itu biasa sampai bucikannya kilo. Music kan. Jepui dia pola soalnya. Lapula. Music is someone's sanctuary. Music is someone's escape. Music is someone's life. Music is someone's important something. Okay, music is overall music is something which is pleasing to our ears. Oh, labang kenang solo ni on dar so explanation pada la sunang thanbang training lucu nabe. Ini tu isi mungkin tu kan la kero kitip tame kiteng tame kero tame garden tame di. Isi labang ke ini ngadu alam thea putat itu cetan ini kosong kosong tadi. Tapi isi bangke inu pan isi comfort putek ke pareng ni inu arjulong lo tem ni tu
ining tarong dadi music alam kita kasi ningarong piglo so putak ni kacini kita atema music bu alam ke bange kapre alam ni tamil lang so tame thi hek pe nabang ne ni ta wan chini we dat kasi non bangke aho alam lo kikip tame keteng tame kibut tame kadeng tame jume sen kulo tante lage inno long se definitely dum dapo di inno long se dapo laben inno long se idum ininga do dapo kasi akiro pilo so music alam thepu angkur alam nangli bani chini the pot Karbi Anglong arat dual pantame nili ngali pan puthot ngali pan chulo asi non dam to kilo na ile tum nangli pan non nili na tu po labangso kingswood buke labangso angkur mate hadak ke planting adin ke lage ini ke London pu sini ke Teklong Trinity College bangke la sinon lada la so kingswood bolong bang kosong sinangi la kosong kacip hudam ba kosong sila dapat connection bang dolo connectivity bang kosong sila po connections ke la pulo nili mitang mata Trinity College London na se exam na pass ko guitar dia koi guitar na western classical guitar kasi api nilita limitang tekbong ke chok sedaji limitang akai tum samin tek donangji bu isi kamathar ke dopen jok si nili jungjung same bori kondo je itum Karbi akai tum da pakrang donangji kechadi lo ke tek bet la puchot kali devon sameron nomadin ke extra curricular activities dan akan so la si nilita matha penang matha la masih nili high school mating utante kalau so hema long sa ko ini home tuition so se nili tangcheng kon se so mar bang ni bang som nang choju masih nili hem se ni la pu tangcheng kon bo masih pu than bom masih api bang ke akenang la tek kon bom no masih nilita ko chari dun bom la pu hong ta dun bom masih itu mah Karbi akai dum da ansuli pakrang dun ji la kan la bangso international level itu district level totally ba state level ba national level puli international level ante itu mili dun ji ko matha dosi la bangso studio asabu smithing pulo asila dapen penang somartum non nang chiram nang chitu no kechari ben nang lo son thos yamasi nilithan jongjung dak thana net pen alam tu dak kechari ale thang la pitek te bulte lage amuilo bedaji masini la Trinity College London the pen Associated Board of Royal School of Music ABRS symbol in short latum pen representative to latum area wise representative to latum pen coaching teacher tansi latum pen se collaborates in on exams kado we anta syllabus kado we anta latum under pen se konamo se examiners kado we anta hong pen silangji London ko then marks distributions kado we anta latum se assessment akam plan ko more certificates se international mo London pen silang logo la so certificates of value ke non itum da jongjong Diphu plan panchat la bugelo ba Karbi Anglong ardo panchat la bugelo itum lage all India ba anywhere in the world dam busme la so certificate le do bolte admission kelong ko higher studies phanda bolte kelong joki athima hol da se itum skill level ba ke chin recognition na kalam asi la hai ka do we ke matha ben sin le la Kingswood Music Studio product Diphu along mena ke body ka sila non sab sub samir ching ku pon then parents and students are very cooperative but don nang chali dun same aning happy big asine le ta kan ke alam to pan mesen na ke than pon ji phansi lo pen to wars same ke paklang pon ji phansi bori pon son tak tak si ke bokhat imapur pen same le teacher in bhai ke ban ji apan plan do and non violin section ke lo imapur si bang si than dun and the lada kabang rat tungta chinginan ko je posi ki thip ke thai garde ko ta ke do music long ma de la se la so along abang kupipi asomamu si lada nang tung khan bom lada specially nang studio long ma kupipi ko so ahor mu si lada dak na admission do no de osomar tum ke charlie pon lo ko awa sai na
non nama ke cheng sik ne guitar me la so phi pejo parents tum pe ko tum na julo guitar pe na bahre ke than thema mase ati piano introduce lo piano bang da students do high so se theko la so phi ko akenang do chen se ko violin da than thema la ko violin da tuning ko se introduce ase non ke cheng ko ke ne department is Sami nili department on la kang puji basi chisik konbom non ko department ke thom dolo non mat ke do ke guitar ke cheng silo piano violin non sonia bang ke drums la pen voice ke la lun kilun na phan thamai tum karbi asumar tum ta ba karbi akhi tum ta kilun na aning hamo kala zela 5 la son po department ke non ang mo ben son thom ke playing no ase la non son ni bang do la ke playing ke phan ase chuni rilo na tum sabe nang cherap dun bo ke je la pen la da non son la nang li non ke than bom non present di ke than bom la so apan ke iltum arrange lo la pen ko pc pu ko la man ke non son for example Western music usi poma ko pisi ko pola san non neltum basically ke netum western music usi mane ki pu gale western music sinel tum ge thanbom the indian classical ba ge netum long teacher da be masenum ba ge emphasize no da atiman neli metang da western music ke chari pe se background se bang ma se kero pilo normal itu bom lang ke lagi som thom lo ke chengsi lagi gitar pulo kum etong gitar laso pi sony made nomor ini bang ke lain lo piano pulo de la theng gitar mate lo apen som thom ke pleng mate ke chok bang ke lain lo violin pulo tang de hala adar apu dimuchot gitar adung ke do bang lo ape violin lo asi non mat present ma ke som thom se lang li pen than pon chat lo pa so studio bang ke sami lang ni next bang ke prabjin pen drum ta me introduce kon po ba bi pon po se lang li kan me non lam thi bak lang pon lo si la ke mi pigalam lo atema ke chali anu tinda kapre se chali kan to de ajak to mang ke drum ke theng kan tum da do ajak to mang ke guitar puji ajak ke guitar tum te violin puji to violin pu kali ke piano kali for example ne di bangke piano bang hing hang pick ka thete same kichari ni hang pick piano bang masih mo por me to send pro dante nili dame na dak se admission po si pachini lo rato mandame ni masih chari dun na problem po ende nali kupili matha sondo ma music ke chari long ke ongdung tum ke matha thai saro pot ye chari dun hai pulason ka thera ka do botat thegi ba ene ke nang me da pot chari thekira ta hai ba muni to pinena ku de jipu puson ka matha dokok ta hai ji mene ka prek nge asila so putha nang kupilo puji age limit la puson doma nang li ka chinya te ke nang li ka chinya te ke age limit ke ave sa osmar atemano no child prodigy da YouTube long pena thegong ji osmar behave pen ekdom kerot kam ge the ninkan ge thom ata ninkan clear ta pen sam ekdom expert do ase alam thektam lo pen bene tam bo de jum osmar han ta enroll da hino de pen ake thian ba ge lage ke chali age bar avelo te professionally chali ji pusta sab apata do ko the thema hol pan ge iri especially for guitar pe ni thamang ke la iri setara se ini la pu chords apan simple le methang la pu relax apan chord lun simple lun kirot pen ji pan hotel la bang chari me non nilong ta do employee to do aj have to some maximum ke students atum se yo student ni Intela dak nili nalipan thot ka juga tu mang kan lo bor ilu ulotan te lo long income theklong nothing is impossible palam da ko ko bor ilu te atare to ko ta me unji ma nangli kamatha da puting ko te bor I pulte
Hyun Song Hyun Song Thang Tabe à Teman Neli Tekdong experience Penangdo Tektepin Atumgadu Tapen Dimapura Longmatlo inu ke Amethang si music school director do Sarda Sarolo Philippines Tarinkan for the Dame music chari guitar si chari he's very interested into guitar yes Masidan Amethang din Chebanglo music school ng Chengkulo de Pansina ng Hanglo Masi Han da Tan Pido ng Ninkan Trokan Bak Tandun so P alam ta nilong da class and up Masi ke exam da ni Tanbong Sela exam Pido no grade 3 as go what was most challenging part ke tap imethang atakyong tumhan ke than nga sa po problem do ke do che the ones tame ini hang itu belum nanti in one way it's an opportunity saru tumhan ke than tulong kalan but then alang leki ko gela po lo nele pan personally exam pdf pen nele pan nang chingki la po lo nele Philippines ke do una ho guitar chali lo guitar tekbi seta ke than ke nang sonan gen nang chupurun de ko se nang comments nang pi nele pan se nele ta chhop lo at ning ta rong Then no next the dam to pilo lang and then nili ka chinia teng nili ke music na to get expert ka lista in ke hang u so tame itum a society long non Karbi Anglong context ini endam po ile tum osumar da music aning hang u tum da do ba saru tum da do ata do mucho da tum da do di Kasi ong dung atum bangke kitip kiteng kiteng ako ke gitar ta mero po la pen kitip kiteng na tusta teksa tung do sita ki juda bangke kopine ala tu non ala poson owe ki mi atum along isya ke no hormu nang do kopti la no ning du dam lam bangke la ke la hello kitip kiteng ana tu kiteng ko ke mepik po ki juda bangke la son idix son ana tu dam tu jiti drugs ko pine ke chupe na pot hexer ta me la song ni ka grade nai ko anma ka lu du nang ji ko so level long ma state level ma national level ma international level ma hala bang so a stage long hala bang so kele du nang ji adim long anma ke le dun de ti ong dung tum Karbi kete giding tum puna ko ko kete ke tum hala dak si akaya bang chi pedam ju di chi pan ho de ti especially la nang ni drugs ke chu tum phan ba kitip kiteng tumang mong dami dras ke tum ka do ta the ka posi nang li him pen kopi suggestion tum pate pi pun tum Karbi ove ki me to phan la so ko tha ka sa ta itum Karbi society ba khai tum ke ba Karbi Anglong along amat ke tum lason music charlie ji phan same tum dima be ai si bangke latalo Sonia bangke tum formally ke charlie ji phan dai ning ke hang ta ka vedat ko ta hai ko pute nearby ba India de rang bong ado same tum music ke charlie phan ke du kali la so bang kali mane nili ke the gam long abang ke so kitip kiteng hai chali bom atum de ba interested atum rod bom ti lo non sta la tuma ba di hala dras na tudam ti la sikul hai la sikula ma sangala discipline bang chiching ni dalo ama sangala tum penangan itum Karbi akhe ba talent ke do pik pik lo setame hala atobar chini dun de ma situm ebengan dun po anke drugs ke chu na pangching la da pa sange tum atobar tum kile nang dia ang dengan tali dun de po drugs ke chu pene ke tum tobar chepang go po isia a level do ko stagnant do ko tingsu ne da so ne da ke tum juntu la ke le bek nang dia ang dengan ke tum le da mun de po da pa sange tum ke in the time skill le do ba talent le do so we misuse ko ngal so misuse ko ke tum apike drugs na addiction bang ji ko ke apike ke chali na ta pom bom po interest na nga be bom po last bang ke addict na se chiplang lo so na so ko tha ove ki mi do man na le ko thang to si strong message le retire bian tu ipigang tu mela ke than gang tu mela polo ne ke chinya tengke
music itum kian pen emetang upon life discipline ta chen long. No. It disciplines one's personality and then it builds one personality also. The music can be. Sometimes music lay itum chari ba enlo bote subject son. Itum dag itum hai thanlo. Itum han anxiety same itum han reduce nangkuri. Lapan same blood pressure kan same itum han penangan ke nang pamimun. Sometimes kasi ning oi ning du pe same ba itum han penang an ke itum han comfort nang piu. Apa ni itum aju megjang ke kalau sonda do ta hai. Same music la hai rot do te itum han sound sleep ta itum han pi. Asi lapen mood mental alertness lapen memory na same itum han improvement na pichu. Music yan pen neli penang Karbi Anglong pan ke tanji ningkang gala polo. Itum atomar kachini ne pen jok se music yan bolte penang parents ba sarpi sarbura tum stame discouragement ason ametang somar kanji paklang do. Music yan pen ke pilo ale ke longji ba pilo ke longji nang kwan se upgrade dun po pula sonda do. Ong dong parents to ma music yan pen ke kopisi income long po penang do. Sampai itum lason lo, itum jauh sih taxer lo bolte, ba certificate holder lo bolte. Non ke itum Karbi Anglong itum ke tek pik lo tema, ni bar ke tek tum tado. Seda certificate ka beda join si non itum ke akhelo ke dami pan sampai sungkun. Recognize bang, hala, apa yang kita recognize ke lo? Non institutions long penil long le tanu jeep sampai, penekal jala, eligible kali jala. As itu formally Charlie pen certificate saja palong tu boleh itu kering ya bersama itu. Langsung tas ini pan sampai. Kalau pen pada kisi ni ambong nak jog jog nak po. Ala si ong tu nak makai lalu. Mo pen nak lagi puke point lo. Nili tanah kar juga puluh solam te makai. La most likely mana ong dung parents api apa tu makai. Nang music na Charlie pen kopi lo lagi long tu number 1. Lagi tu lo semarum ni ni hans tame. Parents tu bangke langsung si kamata tu. Lasi non bangke iltum Karbi Anglong a konteks lihat uthot itum lang namsuna na puthak di. Atima thana links dari iltum ke metanga det alam teba puthak si tum kai ta chilang na ko di. Lasi la solong iltum a scope hedi. Angtan le itum lidang un ide seta iltum Karbi Anglong ba iltum notice to itum non notice hale itum lang namchon na di. Northeast India, lapuna tule tum lang namchona. Lagi tek pen, opine mupen pulo sources kami kota discourage do kau kilo, discouragement do kau kilo. Lasi laso tang dia lo pulo tang dia, for example, non nangli pansinar tu sudah po experience ke lompen, konat nane muni tum la poson nang ke hang dak nang kota ladak dim long lason sona program do ne nang pan lason la pan nang tipo la poson lason do do. For example non uwe kimi tum tang dia lo pulo tang men ke long beda tadi. Lasi lason scope do jima do ate non ke live music kari atu maning hangu non generation sabang ke live concert lalo ham small party penele do pasme live music mane kerot bang son audio player kan kerot music kali mat non son live live okay lasi lata mupen nalika jo alam thenang thaktu po a scope ke do itum nyo si talent use pameka tante sonto sinili panda Yamaha company tum same nang hang lo labang monat arat tu benang lo ne labang India pen labang India dan Guwahati long kan Guwahati Yamaha company long ta nang hang model pan tum company long nang kan employ kan gitar ana nile susut ke dam de jalo napen sonto si notice ang bong same nil pan penang notice state ang bong nang lo Meghalaya tan hang lo napen Mizoram ta opportunities nang pilo sa Mizoram ke ni dam de dal helo thong Meghalaya lo mage dam lo masi thik Karbi ben khasi clash do masi Guwahati dam ko return je bang tujile ni Lamlong le jalo son thosi Surat Gujarat da long same nang hang lo same pada bang ke heaven hello thuang ma sin ni bang
dam chu de boy on de kedam ke ram pan ke siksa ko siksa ko ko se hedo thong masin de dam de se ba son thang ben kirat pe negen moban nang li ko son recently January chiklo 200 years celebrating 200 years of Assam tea. It's a corporate event. La hai lo ka nang hang lo la perform lo la pen Nagaland Chief Minister Nifurio along sa minili alang pan concert video long lo la pen in and around Nagaland sa may penang tour kuri video la Nagaland Classical Guitar Society ko pen manili resource ko bangke General Secretary Club non mageneli di kucha bang di masi hargua bidala mageneli nasi parents tum same kachuni music la ko helon neli music ke chali pen an ale ta bide ji ko matha nang itu formally le aja le chali pulote ajara sonat ta music la ko chakeli ajara hi nasme tum formally chali pabeka lopte athige chulongji noni tum ke doctors or engineers tum ho penela hai se basic preference pe the music ka chali pe non ke college lo the music subject to but ho India kan bahra le damji pusame you have the opportunity declare the they block we have Nagaland non college hinido get home do music college la sonto for concerts peneta itu kan anytime providing to kero pilo lapon nili kaita makathe nang ni lapon ang ding lidun etlo bang ke sedame ar lu thu pilo di ason itom Karbi Anglong pela person kele dun rokela ke lam solang kali nasila so aku thak non isi nang panili kecuning di kantung mangkala no non itum ove kimi especially Karbi Anglong ove kimi tong pandang di pi puntung laso putar music putar nasi ajak akan alam le claim dam besame itum mangvet claim vet lo polite itum unji dan unvekji seta itum with full dedication you have to give time apoda chipinang po dan itum mang tamang vet ando polite nang liku pisi ke cipaman jima mo nang ikaya lo la long po la pen la da lam thesi ni li thot kachini gantung ba lada pan nang ni pare patan toy bang kelan do non son music ke itum porki mole lang namlo pulo tante ha recho akai hod alamo le tum thanam da kithi ke te music pohon mu ke du ni li ke thek long ten ke history la po kapre kapre alu thui long nei tum cha bam jame il tum thek long ji royal court recho ke do thai palace long pini ni anda music ke hala so te du lasi importance bang la hello non ni ke chinya teng pulo tante lasi mopen isi a question bang la hello ni na garju jong si muni tum busy nahi di muni la life long ke chipa busy nahi la pudokur ke nahi ni li chinya teng pulo tante lasi la bangso dokur lo pulo tante muni tum amai long tame ke hin no ke claim phan matha bang cheng ko de an idle mind is a devil workshop alam thidai tum por ilong long lo ko si long nasi jong si muni tum busy de kote moya jong neli nana ju thule tholi lo long tame nasi drugs kupini ben kichu tap pen muni tum kupini to ke claim tap pen hor ki jom tap pen jong si la chipi jog ji pulo tante la high music la tu jong si engage dan lo pulo tante hal hai bang tum ana tu ben panung pen chitere kunjima kahe no asai suppose non for example open ni pulo tablet ki chota patum ala pen hor ki junta patum di apor ne ado suni apor ki chipitam tha patum ne nasi la hai jong si music na thu laku apor chipida dote hala hai pen itum ke job long jima nearly put tip ke unete ji the drugs ki chopen iri po ji po bangke
Sedai cipa busy lo te ko ba cipa busy lo. Tante muni dukur lo te putai ini la pudor lo tang ke di muni tum he thang asai ta kan munde jata chari dunde la pu mek jang po cho ko do po lo tante isi muni tum han hala brain system he di develop le de jima ko sene mata da brain pa ke develop le de pala se metang cipa busy putai asapo penang ke safe di la so Sedai ke chota tum han bang ke la bang sung che di la sedai non ke chuchela Teens are doing Manila, so at the one on Mahumangram, the Bond of Panmage, Sinon, properly trained Pulate Latamage, they will be on the safer side. They don't have a job. Okay. Setame already Alang Sunong, soon at the Pisike to the Jibagala. Si Akiro Pilon, Landapen, Nali, a person kita take a pot nilita, but when Matata, so put a om to Matum sports Natuta Dunde. Patfu nata dun dute music nata interest awe lun gilu nata interest awe puhem lu po jui po kini po ake no nasi activities nasi claim untuk orang itu na so putak ni kita kalau teng sinal kana kardi di si non nang lipen lar tu muncul lo jong si kecucelang atau non operan mesin atau langsung lo cari bom tum tame langsung pulau tangke hala cipa busy dah lote Nesai dolang bani lason kecari nang lang la puson doben involved dun note la mangke definitely ake doben dum cipijo umpo ola joro lo nangi nalipan bani lipan la dapen kita lang tung lapen non puson nam thupit na la bangke nang ya keman putak senili non arju po tasi Kingswood Music and Studio laso putak administrator lo nang si kilang cari katuk tapi anta nangi penlo posi kibang jilang awe pan ba la bang so Kingswood pen ke mandam popilo molada ko somardo pan train pe me po outside mate like hektumo choje pan ang tan na me na poson ke chali awar sai apan pide kama kadoma like nonson Korea kidam tang ani tangen nili Citong dunong lo, Korea pen sih kemana itu music teacher bangke, pianis bangke, aduh so, ni ngarong pig lo, matang citong dunong masih lah. Son dak non kira jilang, ani tame la poson osomar to manda, aning kirung pon tujuh pan la pen, anso se akang tu yang deng, kipali dunjia pan la poson, pilih kamata planning doma. Nili labangso studio, music studio kangku ke, nili commercial purpose akan kali, mana li dapen tak kicu cepat yang mencing mana boleh. Sampai I have a dream. Nili. Oh, so putak nanti yang mandam, baik tu osomar dokan, kiman kadam. Jadi I have a dream. Mana lah so studio kampung kan, Karbi Anglong. Dia tak boleh bah Karbi Anglong doan ada tu sampai dapat benang cari dulu ko. Dapat cari benang tu mu, tapi tangga kai pas sampai Kijoy kit doji sa non normal adina kage sakuri long way ji la kuchi bunne same la dai si kerab dudun ko mane job oriented ason la banang le na hok institute on le than de same me thang hem tot mun pen nang le studio same chingpun pen dapen da income source claimun pen kopi ma jong ta ko na pati La osomar tumpan hai, aning kipirung tuje pan la perna, pia po parents tumpan dame, nonson ke damtang osomar la dak nang lihan bom osomar tumpan bangke Korea pen sigewan lo, South Korea pen sigewan lo piani sebab ining sampilo lo taro tektik, la selason dak tak non kirang jilang nang lihan bom student tumpan dame, mo awar sai melo te angtan la puson awar sai connection ko pini, kecari dampan dame. Dalam hal itu pun kita itu nunci. Alang ke Amarjit Bey ko, non alang nila ambush ko atong long si gitar dun alang ni sa nilong kasi Western classical guitar ke course pa cipatan mo. Alang ni Calcutta lawan hongi compete dun. Kasi lason pa si atawada topi bom no. La sinili ke ladak la si ang deng apan si kimat hachon la pukali same ang deng kang tu si kimat hapan pen labang so studio kang tu jadi dia lang tum dak pen mo nani tam ju same lang tum an so ang deng kang tu kichali dun long ji apan recommendation same ke long joy ke asi
nili ke matha ke isia aka ningje do think globally act locally also se nili bange yatha dang phan matha ke si da pa si sala da pa se ko international level se me ko to jun bo ki un ko ta te da bande kamatha bange ang dang bi ko se kamatha lo sa me preference bange da local we katun si nang ko pada ke cari itu makai pansi kang tur pon bange kang tung kapur di Ladakh kan se non ke penaman India de la long same technology music teacher ko de penang ke Nagaland se bisi kyo mizo tum da kom ben khasia tum da kom sado be do sa karbi tum ke abe pin nang bo anane ne helloving adim teacher ke club do basi la music da thek pa meka lo bolte dang se tum han nang hang ji demand da do okay brand ambassador le ko long chip bolte answer se do claim to long ko tu makai manta de anso se sponsor ta bina le pen long ko claim kita manta anso se tu somar bang website long ko de to kero paper piglo nang mi phala sona por ke me na chipi do na pot la si non ba ke alang li kaya la mo tame yung sitan polo biography tame apen ke Charlie ka do kawit apen alang li kaya long kupuson si la song ding kile dun rock ma tame alang li nang sitan lo apen non king suit la ke apen nong et ke London pen alang li na paklang po so pi tanda do polo tante piano pen si alang li tempat anpo non ba ke alang li gitar ile tumpan amning ke hana teng pen kopi ta mali tumpan na par jugam tumne non ne thod alang ne pan por pi nili ke chari dun guitar do okay naila tame tumla guitar tan si selam na nili si betha dang ka chithang na ya piece Spanish ballad putapu kante romance di amor putapu so piece like bethe adang chithang ko then la bangso music and on the YouTube dong de type to samela bangso music ke dongi kapre guitarist tum kero tekon asi dan tuma angno ne pining rapipo Jemesen lo si alum Kitchen see at the guitar chali chenge when I was in class 3. okay Class 3 was in guitar da de pen so I don't have my own guitar. Okay. Guitar da be. So I used to hire एक तो मजर को पहले गिटार सी
jorong buat 1-2 months on before. Ini ning hang pe ko lo hai. Ning hang Ning hang ko so accord ke chali chenke kidip dala hello. Okay. A D E E da holo sabke lazi ke be. Okay, nice. E ta lazi be. Okay. The non PC class and PC E. Jelasan sih. So ela so people saying ku Charlie bomb masih people ke non la so na ang dengan nasi non si alam te bangla hello pen ne arju ko lo nasi non na li chari dun bom la so ang deng abang ko so ang deng alo na li kili dun ke nearly 2009 and kan grade 8 an atangalo grade 8 initial ke cheng si initial lo initial that when grade 1 2 3 4 5 6 7 8 and one ang deng alo la grade level ke 8 hello last 8 hello last so P ke ATCL ko bangko associate in Trinity College London so P ke LTCL ko licentiate in Trinity College London then last abang ke FTCL fellowship in Trinity College London lalu teh kijut okay inte pine kamat hadolang mana ge non la akang tu yang ding kichali dam ji pan hala ke patang tilang pot nearly non LTCL apa sih plan bom okay Aport anang chat ate sabula composers to alam kita talk nako this is a piece we have to play for about 45 minutes to 1 hour straight away concept examiners mango and then the material sa kelong sungo then sometimes kasi tangkada registration it comes around the exam so LTC LPG fund 45,000 to 50,000 registration fee. So that tangkada sino tangka factor lo isibangke plus number ini bangke materials ta sabu kelong sunchen. Okay. Churo lo non gitar bang galang li ading dia lo plasi lun le dia sita ala kitip mande kerot nang express dia lo alam mo gede. Si churo lo nasi nono dan subang na kilo na nono pakai piano la dung biko kan lo laga nili tame ning ke hang nai lo nili da charlie tumpi da nono ma kini da tekela posi na puthot na piano alang ni pen bear kontupo na parju kontupo la le tum puthot arju dung prong na nono alang ni pansi puthot rapport itu nili bangke isi father of nation Mahatma Gandhi, okay. Aning ke dok mailun lo. It's a hymn, Abide with Me for Alun. Okay. It's one of his favorite hymns. Mahatma Gandhi kali na itu dia nak po aning ke hang nai. Alam. So music tadi. Okay tak. It's really touched my heart. So kita karju ning hang tegang asi itu kami tame ning hang jibu sini ta mathadam na pen sini da mathema piano barmu ge insam dop titi insam dop la pen especially lagi muni tum
insamuri ahut lakan alun dame insam chin ahut si kian ya di maximum most of the time kian pon ke nasi cumi pilo kado gawe nangli la Sony hormu ki paklan pon te kapot nilitum channel kan dame nangli pan akhiro pi pajero lakan anso se akan tu yang deng kile tum thekje pan dame arna mangno ahiu cumi ha bidun no lakan ladak non than bom student tum an dame nilin ben thora chuni su de thot lo than bom pe me po kusi lakan na tum pan dame nangli akemang de think globally act locally de nasila bangke miseno atai me ke ponta nasi akan tu ipan itu matha dam lo bongte kai tame yemen hanga pan cuma tha eko bangke tek sia tum long le tum chari tum ning hang bolo dante ikhe pan dai tum chekem pon tek bo nasi tum diat along ke tum ason ke tek tum donan ji lasi tum choklim ji nasi akhiro bi par piglo lapen isi non poda dolo posi pijo je pram non ong dung tum parents atum ma kichari ni hang tum ke pine mat thata hai je ma comentu apor se admission ki pima lapen comentu si kang ton ma non apor do lang ma avelo ma la puson ka chini kang tum tum ta to hai asi nami pan achesna la porna pilo ke than je pan churulo through six live atum nilong ke bang pen la na kom report Nili non namat ke admissions ke la pusi dambo dan admissions ke anytime open jong si ning hang mane ke chali ji ning hang do pulu tangte dan mo fee structure details ke nam tum long po mo nam wilo do pulu te dan dak wang lo pulte ke chali long ji non mat ke do ke guitar piano dan violin dan very soon drums and voice ita mene tum las bang so aning kanang bom kipa do bonji pan sima thabo asi name tum same arna ma ju be hang pilun bom tha me thang karbi akhe tum same music ana same ansu se ke pa prang dum thekji la ben formally tum training ke long pen ansu sang ding kam tu ke chipale dum thekji apan ben tum ke thana tum pan same ju be hang pilun tha ansu se ningat long pen chipa du pen ke than pe me thekji apan then admissions anytime you can come when they to address Kerala Lahino Kingswood Music Studio near Baden Memorial Higher Secondary School Thana Road Diphu to langli pen pachini tu le thot lo uthot komane bang ku jong si aning ke hang lo kachari aning hang lo pulo tang de non da por dolang admission matkin tum new admissions ke 3,500 then aban admissions at the ke 1,000 then security ke depends on their grades at the grade pin se fee structure ke kapre is 1 month security pin so anytime ala security ke refundable ba kali to same 1 month fee adjust that ji phasa de hala our side Asia kimi tu mana bang suri thom la pulo ke de suri thom ra pharo suri thom la pharo pho na kimi tu ma men ke chapji do pulo tang te la ke suri thom ra pharo pho aban tum ke chali bom lang tum ban bang ke discount do to pola tum lang ke discount do po suri si plus ako 1 month security ke mo alang tum ko so level se do ma kala sa level a fees ko se en chuko okay to non ke ro part pilo apor nang chipi do pot ne tum channel lage chu sik to life pen pini lada nang ka huri pen nang ni apor nang chipi dun theka pot me ning sam pilo choro pilo la pen ni tum Karbi akhe tum tame ason kaprek activities itum ke do don pen pier the atok anu tame ile tum ta isia message kaprek akhai dum long tame ile tum Karbi akhe tum tame the do la tum ta la pen un pula bang so ile tum ke pachin hijia phan ila Jasemet Kingswood Studio administrator nangli phan tame akero pilo la pen la studio long chali bong somar do patam me nangli tame tham kon te me ko sining ke pen chung ni tu de thot lo la pen ki bang jilang apor an ba ke ni ke long pen chi ko long nang ya pora ki no pota me akero pilo la pen viewers tu manan kilang do apor te la kan ji tu patam me share konika dak te boket Kingswood Music Studio long dak amen la bang so episode pot bang tum on share ka atop anu
ile tum ceron ceba